जब दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाया, दिल्ली में पुईतेन अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर छुटलेंग अन छुट्टीर लिमचुआन जिरलाइनो पंगथर एग्जाम हॉल छुंगा लांगमायनी एक्सपीरियंस पखत माला नेलो मासे अरिल रुआ थिल पखत एरो अचियांग ले थुंग छुटलेंग छुरिंगत लविन mi puite hnen chung ko tin te hnen thleng phakin sarkar an kalpui turani ti hi achan chu he chief minister thuthleng hi ama ta chau nilawa delhi mi pui zong zong ta ani wang ani tin heng te hi thu maya soilovin ataka ti hlotlin ngei turani mi mal tin te hnen thleng phak an har satna te ngai thlak sak tu office thu mai lova mi puite hnen akal kwal thin hi sarkar dik tak chu ani si kan rama zalen na tanga kum heti zauza liam hnu po hian mi puite sarkar atanga an thil mamo pakhat lek po mutura an pharkwal na sat thin zia kan ria an hun hlu tak senga sarkar office dorin office a thokte an tlon te angaya achang phei chuan poisa an pek te angai hial thin mase chung zong zong hnuwa po chuan an hna chu tho sak an ni don le don lo an hrelo mase tuna delia chuan chu tiang chu ani to lowang Arvind Kejriwal na rem ti to lo he sarkar hi thutlenga thu tur ringot nilovin mi puite hnen thleng tura siam ani si mi nengwangin nge sarkar office door tura hun a khora lang engwangin nge nisa ain empty ranga engwangin nge line thui tak taka ain tlarang पर अब दिल्ली में ये नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं होने देंगे। ये सरकार कुर्सी पर बैठने नहीं, आप तक पहुंचने के लिए बनी है। क्यों काटे कोई सरकारी दफ्तर के चक्कर, क्यों धूप में कोई जले, क्यों लाइन में खड़ा हो आम आदमी। अब सारी सरकारी सेवाएं आप तक आए। tuna chuan sarkar service zong zong ihne naron thleng to ang 1076 daila sarkar atanga imamo birth certificate income certificate driving license le adang tam tak siam sak tur che ina Delhi sarkar aron kalang ramzalen le mi puite ro rel na ram tak taka chuan hetiang hian sarkar in mi puite apan tur ani reng si number hi chin chia tlatang che 1076 i phone lala sarkar koro